Mbanje kubasuhuza mwebwe mwese muri mu mpande z'igihugu, aha ni ku Ityazo TV. Kubera ko mbasabe gukanda subscribe hano ku Ityazo TV, igihe muri kubana hano ku Ityazo TV ni Callixte Mutabazi Lindoce. Mu gihe ukirimo gukanda subscribe rero, ndagira ngo mubaze niba warigeze kohereza umuntu amafaranga ari mu mahanga bikanga, cyangwa nawe yajya kohereza amafaranga bikanga kubera yuko nawe uri mu gihugu bitandukanye. Ahangaha rero ndagira ngo munyemere subiza abakunzi bacu bagiye batwandikira bari mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, aho batwandikiye badusaba kubasobanurira icyo PayPal ari cyo n'icyo imariye abantu mu buzima bwabo bw'uyu munsi. Rero natinze ndagira ngo mbanze mbabwire PayPal icyo ari cyo. PayPal rero ni ishyirahamwe ry'ikigo cy'imari cy'abanyamerika gikoresha ikoranabuhanga mu korohereza abantu kohereza no kwakira amafaranga aho waba uri hose, igihugu waba urimo cyose, umugabane waba urimo wose, PayPal irabigufasha. Si ibyo gusa rero, dore ko PayPal ivunja n'amafaranga yawe, ikavunja amafaranga akoreshwa mu gihugu yoherejwemo. Ndagira ngo rero urusheho gusobanukirwa icyo PayPal igihe imaze. Iyo wiyandikishije ukaba umunyamuryango wa PayPal, uba wabasha kohereza amafaranga ukanayakira nta kiguzi, ari ubuntu. Ndakeka uri kwibaza ikibazo kigira kiti how to receive the money from account of PayPal. Rero ushobora kohereza no kwakira amafaranga yawe kuri PayPal igihe wafunguje konti, ndetse n'ugiye kohereza cyangwa ugiye kwakira amafaranga nayo yarayifunguje. Biroroshye cyane, ushyiramo izina rya konti yiwe uhita umubona, hanyuma ukamwohereza amafaranga aho yaba ari hose akayabona, akaba yayabikura kuri telefone cyangwa kuri banki. Nk'uko rero uko ufunguye konti muri banki bigenda, nako gufungura muri PayPal bigenda ukoresheje email yawe ndetse na nimero ya telefone ndetse na nimero y'irangamuntu n'igihugu waba uherereyemo. Ndagira ngo muzanyemere video y'ubutaha tuzakora, nzabereka ukuntu wafungura PayPal account ukoresheje telefone yawe. Ikindi twakongera kuri PayPal ni uko amafaranga yawe aba afite umutekano kandi yizewe, aracunzwe cyane, dore yuko afite ikoranabuhanga riri hejuru, nta muntu wabasha kugutwara amafaranga yawe nk'uko ahandi bigenda. PayPal ni nziza ku muntu wayikoresha mu kohereza no kwakira amafaranga, dore yuko baterwa bagukata bagucagingaho amafaranga. None iyi PayPal ishingiye hehe, ikorera hehe, yavuye hehe, ikorerwamo n'abandi? Icyo gisubizo rero, iyi PayPal ifite icyicaro cyayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri San Jose, aho ni muri Leta ya California. Iyi PayPal yafunguye ishyira amarembo ahagaragara mu Kuboza 1998. Ubwo PayPal imaze imyaka 26 ifunguye. Ikindi kandi PayPal noneho yabonye ubuzima bwayo gatozi mu mwaka wa 2000 Werurwe. Urumva imaze imyaka 24 PayPal ibonye ubuzima bwayo gatozi, kandi muri iyi myaka 24 kugeza na n'uyu munsi irakora nta makemwa ku mafaranga, afite umutekano wo hejuru nta kibazo. Rero wakwibaza ati abantu batangiranye na PayPal ni bande, cyangwa abantu bakomeye bafunguye iyi PayPal? Rero abantu batangiranye na PayPal, muri abo twavuga nka chairman watangiye bayifungura witwa John Donash, ndetse na perezida akaba na CEO yitwa Alexis Chris, ndetse na Peter Thiel, Max Levchin, Kenny Howard, Luke Nosek, Eddie Ho, Harris Flicker, ndetse na Chris Panye, ndetse n'undi muherwe tuzi ukomeye witwa Yupan, ndetse n'undi w'ikirangire witwa Elon Musk. Aba bose bari bahari bafungura PayPal, kandi iyi PayPal imaze imyaka 24 ikora nta kibazo ifitanye n'abakiriya bayo. Ubushakashatsi buheruka gukorwa mu mwaka wa 2023 bwagaragaje ko PayPal yinjije miliyari 29.77 by'amadolari y'Amerika, ndetse inyungu ibona buri mwaka ni miliyari 5.028 kugeza muri uyu mwaka wa 2023. Iyo nyungu babonye, ndetse inyungu babonaho buri mwaka ni miliyari 4.246 by'amadolari y'Amerika. Umutungo wose PayPal ifite
ubarirwa muri miliyari 82.17 by'amadolari y'Amerika, ikaba ifite igishoro cyose hamwe cya miliyari 21.05 by'amadolari y'Amerika. Kugeza mu mwaka wa 2023 PayPal yari ifite abakozi 27,200 bakora umunsi ku munsi. Ndagira ngo ngusabe gukanda subscribe niba utarayikanda, ukande share, uyisharinge umuntu wawe ushaka ko yayibona, ndetse uduhe comment y'ikindi kintu twazakoraho ubutaha, dore yuko iyi televiziyo ari iyanyu. Rero ngiye mwabanye wabakusanyije kandi kino cyegeranyo cya PayPal ni Callixte Mutabazi Arindoce, ngira ngo musabe gukanda aho kuri subscribe niba utarayikanda. Ikindi kandi niba ushaka ko tuzabereka indi video ya PayPal ukuntu wayifungura nawe ukakira ndetse ukohereza n'amafaranga ku buntu, kanda subscribe. Kandi niba wifuza ko na mugenzi wawe yayimenya, ukande share, ndaduhe comment y'ikintu twazakoraho ubutaha. Turi hano ku bwanyu kuri televiziyo yitwa Ityazo, hanyuma tuzatubana umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane.